tata iba mama ulu tulwedi ulumu kyansirulu za serieto jana mama wiza na kage papa simo kimbangu nzambi to yenkaka jiswemi kaka ya beto ho kianjale 11 octobre 1951 waiza kuna pemba kwa kaka jiswemi ho ngwasi jiswemi mono mbasi gade 12 mvutu kidi kuna nkama wiza kuntala mwanzo ya kata ya longa kono kaka jiswemi kakuwa ma wabaka moye mtakala nzambi to tata simo kimbangu le 9 janvier 1952 imukuma kinju wa wazoro lumjana ni jadibundu ukode lumjao ni jadidi programu ina bonto sito yimira kunga wa silwa tano après silwa tano samu sikakala kwa mama selo Nyanza après samu lecture biblique ya Bisol sikakala kwa papa évangéliste papa selo Dadu Alain après samu dialogue de paix kunga wa kimvuka ibosito kota mu Luka Yesu votumani Luka Yesu paye tu muni bala yetu tela kese papa vice premier vice général c'est qu'avant mot les circonstances et après c'est qu'atanga discours après yani c'est qu'avana et ko papa représenter ya ville sainte yani soit tela mesa mzabieto mvomo wa mzabieto boludidi tutasala si sana. Et après, ça mkianchuka kwanza mieto manifestation d'humanisme. Yi programme ginaye. Silwadani ukazila mukimwana jame. Tela mese sanuka munza zambi. Silwadani ukazila mukimwana jame. Tata nzambi fumweto Yesu Kristo tata Simoni kimbangu kyangani uno lumbu kya kinene mubeto mukanda lya banili bika lumbu kya uno kyakala lumbu kimosi kya kiese lumbu kimosi kya luyangala lumbu kimosi kya mayangi bika programeto ngele mamumu kumbwase yemwani mwanda vivila amen. Verset 12 Kunga wa makuma tatu ye tatu. Verset 12 Psaume de David 33 au 12e verset. Tutanga mkumba se imwane mwanda velela. Mayangi mena yekanda jabantu bubena yemfumu inzambi au ikanda dika kiso dila mfwadio. Mkumba se imwane mwanda velela amen. Tusama. Taketo jina mazulu kumba kubika ziti swati funza ukisa nizolo kwa wana mfansi bontulolo kama sumeto bontulolo tulolo kama batuvuli mfuka tulolo tulu mfuku moniko katu tulolo kwa ombi kati ya ukituni yengolo ikembe ziti sha mfu ya mfu mkumbase imwane mwana vela amen. Wale noniza Yesu se que
velela tukumini muntango ya salutation evovana zana kyambote tulombele wankamu mtete utubili mugwaliwa apa mintualisi tukaba membre de comité ya ce secteur ya katara kitetela mabeto bana bakutukufana kyambote se mwane tata mwanda velela diambo tuizidi tuzakunda sedietu kazi ngitamona tudinga nekakana pi ne bantu bawide vo imene situfwa njongo wunu lumga kesi bandiboye 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 oye kanda dia nzambi dia kulumuka yebanlongo eretare magya beta maboko makasi Nkamba oye Nkamba oye Nkamba oye Yerusalemu ampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye espoir du monde église universelle Papa Simon Kimbaukiangani oye Papa Simon Kimbaukiangani oye Papa Simon Kimbaukiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola wale mizola kaka ye kaka yani kaka Mbaza ngungwa tunenda kwetu seba talaka kwa waya sekite ayebilika luvu andakon munankumbwa se mwana itata mwanda velela ndinga yakanda de bandibu kwa sedieto nzabieto tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuizidi fukama ye vutula funda da matondo kwa ngesedieto nzambieto tata Simoni Kimbaukiangani wa utu kebele mumvuwa mafunda mole ye makumole ye mosi ye utu kotese mumvuwa mafunda mole ye makumole ye zole nzambieto nsamu utu izidi kawa unuko wantama wenina wamoneka mungutuka mfumo wetu Yesu Kristo idiao tutanga munkanda wa Matai kapukia zole njila ya 10 ye zole tata Reverend Pastor Wiza watanga kia mame na masonama kadi mambo mama ntama mayala mikro imi ndatangi kwa kuyasimbile mikro munkumbwa se ye mwana velela tuzole letanga mu Matai kapukia nzole nzila ya 10 na te yevana nzila ya 10 yezole buba muna mbwegete bayangalala muyangi lya dingi beni bakota munzo yeba muna fi mwana ye Maria ngudi andi muna basambila bifyo basoku muna lekwa byao byaonso byakala yao buba lwenguswa mundozi mundozi lembwa vutukila munzila yina munkumbwa se ye mwana vela amen tata mfuma longo mfuma di bundu
nkanda utengo enge kulisa sasu wa Biblia ku Biblia nge kono wavanga tu kanti da muda beto fikapo kifeo tutenge papa nsamuo kyakala vomfu Yesu utu kidiki mwana entino lodi wakele kunsosanga kadi boba yiza barua maji baenda kunkunda balutila kwa yani vo buluta kwenda bulumona mwana ndolo duza kunzaisa byo bya woso banata kadi mbwetete ya badiachi sa byo banata bya ntalu yibina basiza kwa mwana nswa kadi bamwene vo entinu utukidi kanti promesio babaka vo bavutukila munanjila yina kaba vutukila diaka munanjila yina ko kadi nsoki kwa nsoki wa bavingi dingi mpasi kwa babavonda ebeto mpakina vo mwana tukuza kundanga enjila yo yankada mpemba satana keta kutuvingila mpasi katufwasa katuvutukila yo diaka kutusonga kute njila yo tulanda imomo mena momo tini kya kapu kyo kutusolele imudiawu tata Simoni Kimbangu Kyangani mvu ulutidi tumanisi wo mumpasi yebimbevo lufwa nsatu yemamu mampila mumpila kondwa kwa mbongo kuvutu di salu kyaku kunima tata mfumambanza tata delungwana Kyangani yani vo mbongo ye antu njila mosi akuendanga mutomese salu vo mbongo zina antu nkatu salu kakilendi salamako vompe antu ena embongo nkatu salu kakilendi salamako idia utata ukinavo tukumini munkama yamvu ye salu kyaku ye lusambwa dia luamvu 70 lwa ngutu kaku munitu yantatu yimu ya umpe ulunga desena entilulu zamana lwa wizana yeyanaku masemaku idina tata Simoni Kimbangu Kyangani nzambieto utuzibudila nzila za mbote mumawonsono utuvutudila mvwama utuvutudile mvwama muzunga kieto kya bandibu bonso bwakala muntangu ya tata Ndombasi tata Kinsombe tata Luyola watama kutusadisa chitu muntungu ya temple ebisengwa kwa yani baile bakulwanga ebubu na lombe sengwa enanivana kyu kadi nsatu zeto twakuvana moko muntungu la Yerusalemi tata tulombele diaka ana kasalanga ko asala ana kabakwelanga ko bakwela o kautanga ko kauta ndono ufutwanga bika kafutwa mfutu wa mboti ankwa mpato nsengo bika za yunduka impiatu luvwa nsombe bulu ya mfinda mbiti za maza bina byakulu byavutuka kadi byavila nzambieto tata Simoni Kimbangu Kyangani kimvwama kieto kya kimpeve watuvana muntoto wa bandibu twavilisa kyu mabibila matatu mwamvimba wakulumuna muntoto wetu diantete diabwila kuna vatele luvaka kuna mbanza ngungu nkulu zetu bazika dio muntoto munchantoto dianzole diabwila kuna vata diankosi sekteri ya Kivulu diatekwa kwa baportige idina abakilanga kimvwama kya kinkita kikomersa diantatu diabwila kuna kimaza sekteri boku ankaga zetu ateka dio kwa yonzika idina kabaka menenge fimpeve fyo kala yani koko idio kasadidingi bimangu byani idina nzambi yetu mabiblia mamatatu mena yetu tata muanda felela yeto nsasila tuizidi vutula mabiblia momo a titre symbolique kati musongela fo moba vidise ebeto tuzimo vutula kwa ngeye mpasivo watu vutudila mawonsono watu kubikila mukanda diaku diabandibu dia papa vice président deuxième vice président
wenda ima Biblia 3 kwa papa Biblia zane za tuke kuzulwe papa izozo tuzivutula tata mfuma longo Nzambi eto bake Biblia zako ngekwa kuzaya ketine kutusaka di maonzi kwa ngemena bandiboye Nzambi eto di mosikaka luvwezo lwa kinu kaka kwa yetu anago kwa makada mankaka idina utuvutule lendo kitu kina wasweka sentangu ya nda pasivo endibu kazituswa tufokole munankumbwa se mwane mwanda vela kimbangizo ye kimbangizmo ye kimbangizmo ye oye espoir du monde église universelle bandiboye oye kanda dya Nzambi dyakulumuka ye banlongo eretare makyambi papa simo kibakyangani oye papa simo kibakyangani oye papa simo kibakyangani oye papa Simon Kimbangu Kyangani mwanda felela wazola wale mbizola kaka ye kaka yani kaka ngutukulu ya mboto ye ngutukulu ya mboto ye oye tufokole kwete mwana nkumbwa seye mwana mwanda fela amen tata mwanda velela tata mfuma longo Nzambi eto mfuma dibundu frere zoza wonso no mweni alliance beto bana baku katarakte ya mvimba twayenda munza ya mvimba kunima ngeye twenina katulendi sakuvonda nsoniku ututuma kwetu konso buna zodele buna untuma buna 1 minute 2 minute opération isalamene kadem vuilu tulombele yo zayon tonampe utuvana bio donc alliance yoyo frère moyeni alliance savu vana vakele fima wulo savu tule zikila pasi votokala kunima ngewa sedieto bwabu situ luta mo programme yankaka ntangu ifwene mutela mesa papa représentant ya ville sainte esalukina kangeye papa
ingeta batuza isivo vena ye ba membre ya collège exécutif national kwa seye mwana yetata mwanda velela pangi zetu bandibu oye pangi zetu bandibu oye pangi zetu bandibu oye muzola kwa seye mwana yetata mwanda velela na ngandhangu tutakuka kanti vavatu wedidityo kizeiko benu baphangize tu bandibo eketi kudiba lwena kanti landi la matu wilo kinzi uluizidi wa 2022 wena kinzi umosi wa unene wa mbambukulu ya moyo ekuma wilo votata di swemi bukaisa tala nkundi andi tata Simoni Kimbangu munkumbu ya ndete kiakala le 9 janvier 1952 uno tulueki le 9 janvier 2022 70 ans donc mvula ya lukulu bandibu oye esintu kivanga mane vava mabibi la matata Simoni Kimbangu matekwa kanti après 70 ans beto bandibo tubambukili moyo mukuza kumfutulila mabibi le mandi kese moga kese kwe dina mbote takala to yangalala to zikuka pasikili mana vo to kembi santino eto landila mvula lusambo dilo mvimba lufweni tukankaka diswemi katuma mana mukuza tala tata Simoni Kimbangu tata Simoni Kimbangu kaiza tala le 9 janvier 1952 bongele meso ina parenthèse kwandi tuzibu dingi tukengi yompe kwani Kimbangisme oye muzola kwa seye mwana yetata mwanda velela yandika vilu kangandiko Mose bukatumwa kwa tata Nzambi buna yandevo bungina lwaka kwa nkangu sibandivula yande ukutumini kumbwani nani yandevo ubatela kakavo ngena yandi wena wakala yeuna kuiza yandi wena yetu kintwadi tata Simoni Kimbangu kyangani ntino mintino ntino yenge seti ya mvu seti ya makanda bendi tutalanda nga obele kuna nsikinganie renyo mudambule kuna tombi luvuva kalwena kwa nkakako yekwa kwa mundu wa nkakako kansi luvuva lwena kunkamba mumoko matata Simoni Kimbangu kyangani peve ya nlongo nsadisi utofilisula kwa mfumoto Yesu Kristo kawankakako kabena boleko kabena mpebatatuko yandi kwani yandi wakala yandi wena yandi unasikila yeto mvu ya kwele mvu dina tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana betu bana tokufana chambote Koran
bika tokubikeno moko twavana tata nzambi kya mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela seyeto tata mwanda velela betu bana bakutukulombele wa makafuru watusikilikisa Kimbangizi mewi. Kimbangizi mewi. Kimbangizi mewi. Kamba oyi. Kamba oyi. Kamba oyi. Adiboye. 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 Eunwe. Embazi. Ilumu byakuroi. Yamalala esengobe esengote yeseoka kiesekoi sai bukan sai koi buini kibene vondi buzang kanu zena kaza vevele ko tukuiza ngakwetu mwede vuga kushiri muntu kokune ndibuzizi likibene mudingala yogele Luzaya hobe tulandonga baho subina kabakongoko ye ndibuza kaka ndibuza kinsuka kwa nizela akaka nayo kaka kase nalobakate bazali be bazali te ebele Tolo bakana lingala kambo moko ekoya na kinzamvweta kala na tawa bamfuma longo bakoselaki ya makambo ke papa lobi azali contre boye na boye po parce que ezaki na Kikongo ntango batie appareil oyo bazofilme biso bamoni ke papa kosaki na ete abebisaki na makambo te boyoki ya Wow. Mais papa toujours lingala pour tout ça est belé on va recosser la makambo bazali be bazali te
bazalaka mpe na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo topesi nde merci makambo bolobi eza ya minene boke kokundula yango c'est bien kuna na mabele ya bandibu kambo ya tata Simoki Mbao kambo ya tata Nzambe ya nkolo Yesu ezali ebele banda bakoko na biso tozali bana mapambo bilembo ezali mingi basini mpe ezali ebele ya otango nango ekoki mpo lokola bokasi ezali nano mai makila ezokotambola na nzoto tozali mpe bagene tokokisa yango mpo soki tolembi moyen ya kolandela so makambo ekozala te bongo bie bongo te ntango ekoki batata na biso balobaki ete awa bakotikala oyo biso tosali te bino botikala kosala yango botonga Yerusalemi yango tomipesi mpo na Yerusalemi makambo oyo tozalaki kokanisa eza nano mosika nzoka ekomi nango pene soki tosaleli yango te tokozwa retard biso tobunda tomekana kosala tolobaka ntango nyonso ke tozali bana mapamboli mpona nini tata Kimbangu alobaka yango na 21 alobi bien batata bamama na misala oyo tokosala tokangama biso soki tokangami bana na biso bakoko na biso bakoya komona bisengo na biso fo tokangama oyi bakoko bakangamaka batata bamama bakangamaka metango na biso kokangama ezali te kasi tokokisa mikano nyonso bango balobaki biso tosalela yango atango wana mwana oyo atangami kimbangisi te na mangomba mosusu bazalaki kondima bango me lelo oyo biso moko lelo oyo oyo basali bauniversité tozali awa bie tozali te baniveau nyonso tozali bie tozali te wana esengo bie esengo te oyo alobaki tokomona passeport oyo bakoya pasi ezala te ntango wana mokili mpe ezalaki na maboko ya flamand oyo ezalaki pasi tozalaki baesclave me lelo oyo eza lisusu te kokangama bakoko na biso mpasi oyo bamonaki lelo ekomi esengo toyo kosangana biso nyonso moto akoderange biso azali te oyo alobaka yango mundele akokende na ye mikili oyo nyonso biso moko tokotambusa yango likambo emonani sikoyo bino banibu zoloba nkoko liswemi mebulana tele mabele na ye na tata Kimbangu bayokanaki likambo oyo bino moko boyebi bango bayokanaka 1913 elelo oyo toyo komona makambo yango esokende juste papa Nyangenda asali université na Bongolo me kozala kaka na Bongolo te koya na Lutendele asali misala kuna na Lutendele alors l'agriculture fo ezala moni muta muntu wana vandi wana yende responsable Lutendele en forme bagronome bavétérinaire nebite tata wana soki eza bongo bibongo te
na lobaki nini parfois tokoyoka likambo moko papa mfumalongo oyo alobaki Munkumbu aseye mwana mwanda velela tango nasilisi classe na Kisangani nakeyi ko remercier papa na monkoto papa talinga alobi mon fils oyekoli mosala moko ya kitoko me ozokomi yeba te pamba te ngai tata na yo soki nalie te nakozala na makasi te mpo nazwa mikro naloba na bandimi alo mosala wana osali kosala na biro te kende kosala na terrain nde uta wana papa nakota na Lutendele na 1988 do nasali carrière ngai nayebi makambo ya vite nazalaka concentré na koti Lutendele ya niveau va me former des agronomes bagronome wana na kosala na bango na 3e république nde likambo wana epesa nga makasi pamba te namoni ke tokoti na 3e république te mpo maye yo olobaka na nga na nzoto ya papa Dengenda na esalami te yango wana papa olobi na ngai ke va former des agronomes tokoti 6 sections agricoles to former bagronome tobakisi vétérinaire tozala pe na posa tobakisa section mécanisation agricole mais l'état aye kolongola yango mais posa na biso toforme pe batractoriste l'état aye kosenga biso totinda bato bakende koyekola tracteur totindaki bango 3 personnes, 2 encadreurs na professeur moko bakeyi na douane na plateau de bateke koyekola tracteur lelo oyo tracteur oyo na Lutendele bana kako basilisi kuna na itave Lutendele bango nde bato bazokokumba yango. Voilà papa. ingeta mono yizeye yani mama présidente ya tribunal de grande instance ya Mbanza Ngungu yimfumo yoyo ukutuzengerange mambu mama ntoto sabuna katule sinatire mamene kwani yani ndono mama mwilo ye makamuna biso ya mabele akosisa bya akosisa te tata Simo Kimbangu ayebi te mobale na ye apa mbwama fami na ye grade na ye betele maboko. Merci papa. Ngape na bakisha umela wana bon voyage. Merci. Yango wana papa olobaki na ngai tango zalaki na nzoto ya papa Dengenda olobi na ngai ke batu bakoseka yo mevanda kaka kuna batu bakoseka yo mais plus tard nzambe ye moko ayebi nde suka ya maloba yango wana tusilisi boy na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci ezali kamo malamu toyoki yango elakisete oza moponami ngape na tie motema ngai pe nazalaki koluka kolinga pe mbongo mingi kasi ai papa ye moko atindinga na minkono laki koyekola ndenge pe ayekola ezala laburu ezala nini nasalaki yango ntango nasilisi atindinga na Lutendele nasali na Lutendele makanisi na ngai nakende na Ntsele mpo naza kolanda mbongo po epa président Mobutu asalaka Ntsele papa alobi yo kokende kuna te vanda kaka wana nga vi na ngai ekatani ti
oyo nyonso aza koloba ngai nayebi yango yango tomoni ke papa atiaki ngombe na kinkewa oyo bayokanaki na papa Diswemi ezali na Mpemba yango nayebisaki mbuta muntu ntango yekoki tolamuka mpona Mpemba jardin ya makasi yango natiaki bongolo ya monene université ekozala na Lutendele mpona koforme mpe ndenge nini batetaka bangombe bavétérinaire partout akotambola oyo ya Mpemba makambo eza ebele kuna papa kia kutango azalaki recteur aza kokende mingi kuna na Mpemba mais eloko liboso na commandé soki bino bandiku eza nkando zene za vevele kuna Mpemba kuna nalobaki nini papa de la vie na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu papa mokonzi abule ndenge opesinga motuna mposa na yo ezali totonga badortoire kuna plan naza na yango oyo opesingai nazonga na yango ya mibale okotindela biso tracteur ntango okoya kuna tosala misala batracteur oyo toyoki sango ke so okoti na kati na climatisation mpo so olala nokuna na kati ya biso mpe ekoya bandiboye po ete tosala misala ya Mpemba tokosala be tokosala te papa ntutila widi wo kyoyagala ntama munatamula kwakaka prêt pour la révolution sabu beto bana beta maboko beta maboko ingeta papa merci papa mpona nini awa bolobi zongisa pesa biso mbongo ndenge bakoko na biso bazalaka boye na boye bakisombe na banani badokolo voilà ombe kuna zituka mbongo yasikofana natala makasi na bino ndenge ezali bino ezali papa ngana opesa so retard te ingete po miso na ngai moni baaméricain baye bilaka bakaye kokokisa yango tokoya oyo mfumadongo aza kolobaki bokomonaki ndambo baye bakotala evandele na biso esale na biso ndenge tobalaka discipline nini tozalaka nango nsima nde bakoyeba mutu na mutu auta wapi wana kamu papa lyangenda azalaki koloba oyo elakisi ke ozokende na wenze soki obanda komona matiti ya koko elakisi nini pembeni ya zandu papa elakisi makambo ekomi pembeni toyembi nzembo belobonu te zengele ingeta ilweke ingeta evutikileti za nkongo ajamo yi ajame niku na zengele koko bandiboye esengo te ajame tuta Zasi
Simoni Kimbaukiangani oye! Kunga umbaya wena ngolo wena. Kedi yani tuwezanga. Uyani zengele diwe. Tutawa kuna nchizi na kabata wiza na dia kako. Zengele. Awudi bau. Makambo ezana we bele. O ezalike eza kozela biso. Surtout taye andibo. Lukala. Salamalamu esalama kuna. Kuilungongo. Salamalamu ezali kuna. Tubakisa te. Bakisa papa, eyinda kaka, eyinda. Sugi bolobi tubakisa yango, tozala makasi po makambo komi pembe. Toyokani hein? Ingeta papa. Na lobby bien. Tracteur mi balaye libiso. Moko etikali na lutendele o papa lobeliwa. Ya mi bale yango eye na mbanza sana. Toyibi histoire ya bien ya mbanza sana. Kamu minene zali kona. Ya misa tunde kokota nano na kinkewa. Epa oyo ezali mama mbonga ezali bongo papa mboka na ye mama mbonga Teresa ingeta papa andibu 7 secteur ingeta voilà oyo ezoya sikoyo na mpemba oyo kolanda beta maboko yango nalobi plan oyo bapesi papa na Europe na bino bobunda badortoire wana etongama po bato bakoya ebele kuna wana eza village mais bientôt ekokoma ville bongo te bongo papa po makambo eza kuna ya kosakana te donc aniboye yangalele we tuyangalele bandiboye oye kanda dya nzambi dya kutugu
Yebandongo Retar Makiambi. Papa Simoki Bakiangani oye! Papa Simoki Bakiangani oye! Papa Simoki Bakiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simoki Mbangu Kiangani Mwanda Felela Wazola Wale Bizola Kake kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Jotu wila na ndibu yen totoani ngangu sana yao. Okay. Mune mwana toto una bisingombe wena. Ya bisingombe ko? Waye nona. Entoto una papa obandibu. Enkumba bisingombe ngombe za beda tuwedinga. Bandibu yi. Ebesi ngombe papa zekwani ndibu za londe ndibu za ndimba bawu yebeto mpila musikwani donc nkumba besi ngombe apre kwani ya iza ngombe za baza tuela nga ndibu za londe kwani yeno kutuela ngombe ko ngombe tutuela nga kaje nkumbu yo bawu ntinu zingi bayenda Idino Rutela, Vaveva, Ingeta, Eva, Adamu ya Eva ndibu, Eva katuka Eva, Vumu, Vuma tele, nombe za onzo. Bavuva kikonga. Kikonga kina kindibu kikala bengiam. Kindibu. Mulureva. Eva. Eva katuka. Ingeta. Go sitotala mamu man. Ingeta. Eketi kisingombe, eketi kindibu sitwazaya. Ingeta. Wita tulawani kiyombe. Oh. Nana. Tutulane muntandu munderi. Bau mamu mau suri, Inget. Mula luene program zambote plan yani bakiliyo Ingeta. mono sikufika liamo traktere kwiza bantu benshi tikota gona Ingeta papa. kuna pempemba mena kwani Ingeta. Ule kimvua maga kingi na ibeno Lule nakale mambo matatu kuna mfuno maana ngitakuizira kuna dina lusangolonge kulutendele buba ulonga kulutendele bakakona bakwiza misalo sitakabulabi inge monsi eswakala mfumo wa zeta maonzo tufokole mkumbasi mwane mwanda vela amen bika twakubika moko twatonda lusiamo sututambudi kwa tata nzambi munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela
Please, il a un papier. Ouais. Papa, il a un papier, il y a 6 ans de vie. Moi, Kinshasa, Kinshasa, apeti bongo, beta maboko makati, beta maboko. Beta maboko makati. Wana ndeka kuna mtete. Tuka mambo $100 nani mususu? Kinshasa, 100,000 francs congolais. Donc, $50 ou bien 100,000 francs congolais. Bon, ce qu'on a là. Avant Basilou et Dastomana Nakona. Basilou quoi là? Mon massi, la stopa là. Tu veux dire? Bas. Tout ça. Bunazura kwanyese wani mwana vela. Kuputike funda de mato. Tuwili mwana tulombe. Yeme na yetu na chantima. Tukota se nouveau en part pour 2022. 2021, parce que j'ai une relation que les cas. J'invita, l'oufoi, malade et ça. Vous, tout côté de votre ensemble et malade, quoi d'être. Peut-être une couille. Tout minimiser. Je t'attends, il y a malade. Beto tu bakigenza visitamos quieto dimo que vanda yetu muvuto kotele wangaje bora zikuiza mtuara uvuva munga toyera mwanga tulongere katula bimbebo munitu zetu muna 20 ye wanyingika rufwa tutalonga utumiki na rufwa tasalesa betu tuvama nenge tuvama ne mutuko muna tukuenda tukana vitentu sana manima wakensa sumu leonda bekalepi muna zora kwa ngisi mwane mwane. Amen. Amen. Bwene ya mote. nakomba tata mwana pe mulimo mo centre tata mukonzi abula alobi ba promesse nyonso ezaki na mabele na biso ya bandibu tango ekoki mingi baza kokanisi ete tozali na kozela me tango nde yango oyo biso tosengi ete akokopesa biso bozwi ndenge ya kotanga mpe bakombo ya bamikolo na biso lokola bakisombe badokolo na bato ebele mpe oyo totangi kombo me ye alakisi biso ete mbongo eza na mabele koleka oyo bato wana bazaki na yango wana alingi ete asalisa biso
aza kotinda tracteur to ba tracteur na mabele na biso po kinke weze pa na biso. Alors tango apese promesse pe na Mpemba, donc tozo bénéficier au total 2 tracteurs. Oui, ezali ke ko sala tata Nzambe sans réserve. Donc mbongo biso to sengi e ko uta na mabele. À répondre biso clairement. Il faut travailler ma casse na musala nde ye moko alobi azali kondo koluka bambongo. Mais tata papa Dangenda alakisi ye voix mosusu ya kozula mbongo. Lelo yo mutu akokoka na soto koko tala na bunzoto. Oyo akokoka na tata Simoki Mbau kyanga na mbongo azate. Donc voix ya tata Nzambe yango fotolanda. Yango na balbana ki Congo vonzambi tel. Donc na question to posa qui était to comment na ba moyen au lieu que ba moyen za la ya mutu moko individuellement a pesi biso ba moyen collectif. Donc ba possibilité au kotoko kozula mbongo pa lo biso to sali yango kaka pasi na biso to za kolela wana et sili parce que mutu soka aliete selo ye papa en tout cas ko simbate. Donc faut mutu alia pour ma solo za bien. Ndenge nazo solo boye faut na mituna est-ce que na lia ou bien na liete est-ce que na kolia na poko bien na kolia ki. Or mutu faut alia poza na makasi. En tout cas rencontre à lelo papa se rappelait na makambo mutadi soué masaraki na tango wana. Asaraki makambo mutuya mais azalaki inspiré. Yango na biso tango nyonso tozo senga papa lata biso apesa biso mayele. Na biso moko tokokoka te. Po nzembo moko ayembisi wana o ezali ke mayele ya mokili esili. Donc mokili ningani yende sikoyo mutu toza komona lokola mutu pamba yende mutu akopesa biso mayele pa kotamusa mokili mobimba. Donc toza na kotonde sengo moko ya kosakana te biso kaka batu toza ba responsable to encadrer bana ba support donc ba message onyo ezali et comme lokola ne balobaka na français fer de lance to utiliser yango to yoka to yekola yango papa lingini ni peut être avancer to longa na étape tozali stationnaire lokola batu bazaya ko telema. Donc lelo ezaki dialogue moko espoir to toni na esengo mingi papa journaliste. Merci beaucoup. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre na remercier yo papa journaliste parce que nazali lokola cofondateur ya section technique agricole kuna na Lutendele. Tangu na uti na Kisangani na silisi ba étude papa Dangenda lobby allez me former les agronomes à Lutendele avec lesquels je vais travailler à la 3e République. Donc elle a ka apesa biso yango wana. To sali makasi ko vanda na Lutendele zalaki difficile à l'époque. Ceux qui batindi ou même batindi au chef d'établissement aux promotion, bazo benga ngo promotion punitive parce que aucun azambo. Kuna biloko kulia ezate mais to sali effort. Lelo yo papa Mokonzabule papa Simoki Mbau Kyangani a honoré parce que zalaka préoccupation pour na biso. Ko poser problème wana papa Dangenda mais section technique agricole sengeli soubassement ezala comme matériel didactique. Aleli toleli aye ko répondre biso atindi ba mama ya Afrique ba yeko sala ferme moderne. Bana bazoko travailler kuna bazoko vacciner basoso bazali bano bazali former kuna na itave Lutendele. Donc ngai nazali vraiment honoré. Donc ngoni na tata Mokonzabule. Merci papa beaucoup. Simoki Mbau Kyangani. Aha, pona ba boti pamba te papa lingi formation esalema kuna ilobani no ko lancer na ba boti bana parce que l'ennemi de l'homme noir c'est la terre. Mutu mwindi alingo simba mabele te alingo sala bilanga te amoni ke eza musala moko ya ezanga tina nzoka nde ezali musala oyo simbi mokili e développer mokili. Toko senga na ba parents ki mbangise batinda bana kuna na Lutendele baya ko yekola. Musala oyo etali tolona to bokola. Natondo mingi. Merci beaucoup. Merci papa journaliste Mukutova Nandinga. Mono révérend Lufia Olusubi kwa Feli. Président national de ce secteur ya Bandibu. Donc mon étoile ça qui est mon RDC. Tout cas papa conseiller direct papa Benza André Kangani et papa révérend Dina baba toi ça qui est papa disuna niveau général monde entier ba. Mon étoile ça qui est collaborateur yo papa préfet, papa représentant qui yinda, bête au niveau national et papa Lando Alain au niveau national. Impression est bête, tu yangale le monkinjo wa uno, tu tezi le mon avocat ça tout ça dit qu'il y a sensibilisation qui moneken. Nkangu tombo que le mbulum qui a uno l'utilisation fait ça le 9 janvier l'utilisation tout cas le 9 janvier 2004 tu yantika. I date yo tata mwana avec tout va en avoir tout cas uno ikitu ki date ya beno yemon. Bandibu Lunsimba bonso nkaga sino za simba nkaga za mono
lunsimba bonso masemeno basima masema mono wa ntangu ya beno yemono. Donc salugina yetu kya ngolo twatelemesa ekanda twatelemesa nti twatelemesa enza bonso bisa bina wili bisima nani ovo États-Unis kuma grande puissance ba Chine agriculture élevage kabikeko kaangleko ka françaiseko mais ntoto vana nga maonzo mutu vokadidi ko zengele idi na tutibokela mpangi zetu bandibu à travers la RDC ya Mvimba yebeno namna nchizanka litakutulana kuna ngole mwaka gankaka lusi kama le 9 janvier kaikadidi aka ya mpama bonto buna ko ifite kala nkamba plein et kame meme nkama yasikame meme tutombo kanga tuzasanisa nzami to laude dinene tubaki dibeto mbandibu mayingi manene mabwidi mukatika dibu munatata simu kimbangu kwa yetu et date ya le 20 août 1619 ya loi kabaumu batete ku États-Unis papa mfumo longo wa mvana yo mona vosoneka na vova babingi bana kunjuvula we kwe bakidi yo mona kwa yani kibe tata mwana vele kina ba America bavule date unakuna kisasa tata paste mfumo bandibu murezo kwa kuunina ba America bavule date yo. Donc mama yivovanga monokolo matuvovanga kwa yani kibetu bagla la susu bien kwa papa président général papa conseiller papa mfuma mbando bien kwa tata mwana vele ni busikama tutela matusima bisalio katutumini pasi voto avana pape moko dibundi yena kuntwala ekani yena kuntwala nsete yena kuntwala nzami kayanga beto bagalo sakumundu tuyambo ya kimolo musukisa mumanisa babingi basamunanga vo no beto katukwenda kuna ina association tribale kayina association tribale ko yina technique ya tata mwana vele de davana yani moko mutunga dibundi ku yelo selem tulina bakambandu kitatu tunga mize bampalizo bachokwe batungi di nzo ya kifundu kunanga etage bampalizo 3 secteur batungi di zumbu dakela ebeti tutunga résidence ya mfundu kuna kamfuma bampalizo ba comité mixte kuna zumbu dakela ainsi de suite. Donc bimvuka bine de davana papa moko mnataka tutasala saluja kimvuka vile da saluja tafana bimvuka bila yafidi vide mbato mfane moko yele tunatunga maswalu twabaka nsamu zote vingi langa beto bakimbangi en particulier yendome en général wana tutela matusika matukivana nzambi yetu kayanga le beto bagen nsamu munkumba sey mwana tata mwana vela amen amen tonda ifya uka merci na komba tata mwana pe tata molimo santo eloko na kosenga na biso ba jeune ya solo ba mikolo balobaka ke minoko ya bampaka elumbaka solo me maye eutaka kuna nde ezalaka ya kitoko et puis mboka soki po kuti ba mikolo te bino batu bokoboko mana mboka na to bokobota mana mboka na bokobunga nzela yango wana biso tangu tozwi yango ndenge utoloba tozongaki mukesima me ba mikolo balobi kende yekola yango ngai pe na bandiko yekola kotuna koloba bapesinga pe courage wana ya kotambola ya kosensibiliser musala ndenge omoni lelo kutu na sepele mwa ndambo ye par rapport ndenge toyelaka awa na mboka nkamba na date na biso ya 9 janvier nazo senga na ba jeune ya mokili mobimba papa azali na posa na biso bana ya 7 secteur ya bandibu pamba te auti kobimisila biso makambo ya minene liboso ke dossier bandibu bango moko bayaka nango bakitaka nango mundibo liboso koko Adam na koko Eva abwaka biloko oyo na kati ya mabele ya bandibu yango toyokaka keno ndibu ye ntoto wana ezali significatif ba Bible bima ange akita toujours na mabele ya bandibu papa de alonga na nkolo Yesu akaboli nzoto na molima toujours na mabele bandibu. Donc tozana mwa richesse moko ya makasi soki to comprendre rango mais avant to comprendre rango il faut to landa bampaka wana ya kosunga ka bango ya kosolola na bango nde to yebi histoire ndenge pe papa zotinda biso bitinda nyonso zotinda biso to lamuka to pesa parce que oya mukile koleka mais ya nzambe koleka te yango wana muke nazaleki nango pona koteya bandeko na biso ba jeune ya mukili mobimba na komba tata mwana pe molimo santo amen amen.